Reka mbabwira ati Nyagasana akomeza abane namwe abakunzi ba Hello Sport TV Rwanda n'abakunzi ba MC Giti. Uyu munsi mbazaniye amakuru atariho ivumbi, mbazaniye update muri Rayon Sport, abakinyi shaka, abakinyi bagera muri bane bose. Mbazaniye amakuru ari muri APR cyane cyane ku bakinyi bayo. Transfer Rayon Sport ni nyinshi kandi zenda kurangira. Reka mbanze mpere kuri case ya Aziz Basane. Abantu bari bansabye ko mbasobanurira ibya Aziz Basane. Reka mbabwire ko Aziz Basane ubu ngubu ni umukinyi wa Rayon Sport, yishuwe amafaranga yose, yishuwe amadolari 8,000, barenzaho n'umushahara w'igihumbi cy'idolari ahembwa ku kwezi. Ni ukuvuga Aziz Basane ubu ngubu ibirane by'amezi 2 byavuyeho, n'amafaranga ya recruitment yarangiye bayamwishuye. Amafaranga asigaye nayo kwezi kwa 12 ku kwezi kumwe. Aziz Basane rero ku tariki 28 agomba kuza agatangirana imyitozo n'abandi. Reka mbabwire ko biriya mwumvise byo muri Kona Mungo imwifuza yo muri Tanzania, bira ni ibihuha, nta diru ya Namungo Aziz Basane afite. So ni umukinyi wa Rayon Sport. Tukiri muri Rayon Sport, ikindi gihuha ni Muhire Keve ntago azagenda muri uku kwezi kwa mbere. Muhire Keve arahari cyane azakina sezo irangire. Muhire Keve arahari. Ntarababwira transfer zo muri Rayon, reka mbanze mbanyurireho incamake mu kipe ya APR FC ibivugwa cyane ku bakinyi bayo. Bamwita Chidiobere Ngobodo n'uwo bita Godwin Odibo. Abo bakinyi bananiwe kumvikana n'ikipe ya APR FC. APR FC iri kubishura amezi 6 ngibarekure bigendere, iyabahere rimwe bigendere bajye gushaka andi makipe. Mbese iri kubaririzinga bigendere bajye gushaka andi makipe. Abakinyi babyanze. Abakinyi ikintu bavuga bo baravuga ati niba ushaka kuturirizinga duhereze amezi yose udufitiye yari muri kontra. Ubwo na amezi 30 kuko bari basinye igihe kigera mu myaka 3 kandi bamaze amezi angahe. Ubwo bari kwishuza amezi agera muri 30 niba bashaka ko bigendera babishura ayo mezi bagende. APR ikavuga ati ntago bishoboka, tugomba kuganira tugashaka uburyo bigenda, nta n'ahandi hantu ngo ibyo ngibyo byabaye. Ukuntu biragenda, APR yemeye kubongeraho andi mezi 3, amezi akaba 9. Yari ya propose 8, yongeyeho ukundi kumwe, yaba amezi 3 yongeyeho, ubwo na amezi 9. APR ngiyabahe bigendere niyo proposal abakinyi bayanze. Abakinyi proposal bayanze. APR rero yarakaye, ishaka kubatiza muri Marine. Ishaka gufata bari abakinyi batize muri Marine. Urabyanga gutizwa ashobora kumanurwa mu kipe y'abareserve ba kabiri mu bana, akajya gukorera imyitozo mu bana. Niko ayo niyo makuru ari muri APR ubu nonaha, niyo makipe ari, niyo makuru arimo. Tujye muri Rayon Sport tugere muri transfer zivuga umukinyi wa mbere biri likely. Nta nubwo biri likely, umukinyi wa mbere Rayon Sport iri kuganira nawe. Murabizi njya mbahereza amakuru kandi nkayabaha mu ba mbere. Mugende murebe mu biganiro byatambutse, muzajya mubona ndi mu bantu ba mbere baguhaye transfer, kandi abandi bakaza
bazivuga ariko ni ngiye muntu wa mbere uba wamenshoninze umukinnyi. Ubu ngubu rero Rayon Sport iri kuganira, iri mu biganiro n'umukinnyi bita Selemani Mwalimu. Umukinnyi bita Selemani Mwalimu ni umukinnyi ukinira Singida yo muri Tanzania. Ni umukinnyi ukinira kipe nationali ya Tanzania. Ni umutanzaniya umeze neza w'umwataka. Ni umwataka ukina nimero 9 ariko ushobora gukina n'uriya mwanya wa Aziz Basane, kuko hari ibitego byinshi. Mugende mujye kureba highlights ze zirahari nyinshi cyane. Hari ibitego byinshi akina atsinda, akina mwahora mwanya wande wa Aziz Basane. So ni umukinnyi waza aje guhanganira umwanya na Aziz Basane ndetse nande na Forunganye. Uwo ni uwa mbere. Bari mu biganiro biracyagenda, nano baracyarimo baraganira. Uwa kabiri nuwo bita Enoch Sakala. Umukinnyi bita Enoch Sakala ari mu biganiro na Rayon Sport, ndetse Rayon Sport ishobora kumubona nawe. Ni nimero 9. Uriya w'umutanzaniya byanze, uriya bishobora gushoboka, kuko Rayon Sport ishaka umukinnyi uza gusimbura Charles Bare, kuko Charles Bare yakoze amakosa, nayo nzayabasobanurira ejo bundi. Yakoze amakosa mabi cyane. Ishaka umwataka rero uza kumusimbura, kuko Rayon Sport ishaka kujya yatakisha abataka babiri, Forunganye nundi shaka. Ubwo rero hariho Enoch Sakala yakiniraga ikipe yo muri Egypt, ariko yaramuririzinze. Yamubwiye yuko agomba kwishakira indi kipe, kuko imuguze muri Zesco United yo muri Zambia. Ni umunyazambia, ariko ageze mu iriya kipe ntibyagenda neza. Ntago ari umukinnyi w'umuswa utumva ngo bamuririzinze ukumva yuko ari ubuswa, ahubwo nubwumvikane bukeya bwatumye adakina, kuko kuva yagira we yakinye match imwe gusa. Urumva rero ntago ari ikibazo cyo kuvuga ngo umwataka ntago azi kwataka, kuko bamuguze muri Zesco. Ari umukinnyi mwiza cyane, ndetse umutop scorer utsinda ibitego bihambaye. Uriya mukinnyi rero nibumvikana azaza muri Rayon Sport muri uku kwa mbere. Rayon Sport kandi iri mu biganiro, byari bimaze iminsi bihagaze ariko isa nkaho yabisubukuye. Iri mu biganiro n'umukinnyi bita Milton Kalisa. Milton Kalisa ni umwataka ukinira Vipers yo muri Uganda. Ni umwataka uhoraho muri kipe nationali y'Abagande. Ahora kuri liste, arahamagarwa, ni umuhanga. Ubu ngubu tuvugana aho shampiyona y'Abagande igeze, afite ibitego 6. Ni umuhanga. Murabizi yuko n'umwaka ushize Robertinho yaramusabye cyane, bamwirukaho bananiranwa ku mafaranga bitewe n'indi kipe yamushakagayo hanze, nubwo byarangiye nayo atayigiyemo, yigumira muri Vipers. Ariko bari mu biganiro na Milton Kalisa. Undi mukinnyi wa 4 ni Joachim Ojera. We bisa nkaho byarangiye. Ojera byararangiye ko yaza muri Rayon Sport. Igisigaye n'ubwumvikane bwa Ojera n'iri akipe yo mu Misiri agifitiye amasezerano, batari kumvikana neza mu buryo bwo kuyivamo. Ariko Ojera ari mu biganiro nayo, barebe ko bamureka nawe agira ibyahara muri iyo kipe, narangiza abone kugaruka muri Rayon Sport. Kora subscribe. Muracyari kumwe na MC Giti.